yo ya mabe akwaba enangro ma ya ba nsmatire TV azo ade makaku ya enangro ma bela tie ngane la enna ya wo kikam mtakere ya ke ya bole ya do na be mu environment de say de ba na ba do mfo nyine ne a be ba mu mo pezo course work mu ara ekere kekam ya wola be beach krama bi ma wo nyife ne anwara ekiye enna yera na yera bi anfa adwale ne amuara ya yera ba ene yera be via adwale sonku bi ya via yera be yera bi anfa adwale sonku ya via yera be moti mvonyima elepa gwale muara rekekam suaye azo ya wola ba bi ho ye adwale ne azo enna adwale mu ya via yera ba la ade makon mo oro simari ba fa du mara be ja botane me shoka mi ha o ko simari la be mu a benzunu ela ngonwo be ka be ti du mane o vi anzema suai azo no vi ba seke ade ma pavre ela ka competition mo be fly eba star season 5 ne o wonu abie enne ya hwie bi chezo han ade mane ya me bi ari adware moti alkabia la ma o de ba so ke enya ye mu fe na ba hende na ene ari adware no be ka mu ye ko hu kala ene o ade ma ya mo akwa be ba Nzimatude TV azo nice akoke de no yo ade ba amka Nzimatude TV ene ndi aduare ke adware bi e kwake no badi na me ade avre eye krado ke be kwake be mu oso na hoko moti wani am kamene na wa bodu mo we de ade avre nka be chele be frame Mark Ezwa. Oh, okay, that's all. Eja Mark Ezwa. Mali simeni papare. Okay. Eja Nyamieza. Okay. If you Awiabu Baseke. If you Awiabu Baseke, kaka say Awiabu Baseke ware. Be Yesu akon. O say ovi Awiabu Baseke. Okay. Me ye music, me ye Afrobeat music. Okay. Yeah. It is a marker. My stage name is Mark E. Mark E. Me Afrobeat music. All right. Sabadre adiamane ejakan mohala. O say the flying Mark E. Boy stage name mo oyusula na oye Afrobeat music. Oye Afrobeat music. Otutu dwane mo le dwane aduru su dwane na mo ejuzula. Okay ha kunu nyo gbonu a echiwe nzu nianu a eduma na enyidi enwere. Na dia bizoti ya na wongen wadu Nzimatude TV a. Me Maria Mijo Kelly Sikale. Okay. Me want me start music la. I think Ishichi. Okay. Me start like new music la Ishichi. Okay. Na me bomo dinu mi didi. Mo le bi anekedi but ye fiances be yaye. Yeah. But go to a stage you am near. Come on, I want to be nekela. Ma me ni dey mo se me yede na se me nzema manwu ya. Oba shiba nunya na bedan ko ba bu am ba pushim ba ma no eju ele ka mo kweka mo ko e ka mo kweka fans ma no ko mo kwara. Okay. Yeah, Mendreke Trinity TV be program bi mo le Eba Star this is all season 5 edition. Okay. Yeah, mo wan join ne ya na nyamra don ko mo ngola mo qualify de mo ju mu. Okay. E ka mo jula me ne a don ti ma so se be ne wo hola. Yeah. Meti ano di kan basunu na nunye ndi metoa Nzimatude ama na dabu ami bema dream of the museum nezo vision of the museum nezo la ya hola ya no moti ala mo grade na. Oh, all right. I'm the man at the front. Because mobility Nzimatude TV la. Sabadre yedi ma Mark E anaka Mark Ezwa. Ye ejwa kamo ele character. All smell mo to jone. Na ye ejwa ndrone ane oyele ye fiare enu. Mane ni adodo ni ala etetere ade man ngane. Na okure ko fanzimani odwomwa la ati. Odere Eba Star. Be season 5 wo bele yala. Ade man valley enyandre hore. Be zonyi no zo de la. Obuka manimo be valley belawo. Na be jikono wa mo bele ko mo di dwane dore competition kono wa. Na ade man mo odekara. Buka nwye bele dizo ha ne jimedi ni amuala. Na obahia ye mu a ya mu alalati. Olabi ya dane Nzimatude TV ke bemma Nzima Microsoft ye mona mo ye wanzama eboy avulenu dede mo baseko gwa bekwe simple wonder amuala simani biala mo wakala
era na azoinu ayi mo fike na yanzima ma mo ba wa manfa brochi ma no France marenu yanzima ma mo ba dengara erika biara ade mai era bia azu ada na zima tro TV ke that the only na ba azoinu na be mama evaizie onye ne azora ere hu anomazi ya dereke ye die ma yaba mo vi awiane lay bete what TV3 GMB more Ghana most beautiful nzima ma ban jechi yaze ba zori die ma no be pojare na ba na over kane oranzima ba ye die o yensebe ye die ma part mo do vi epu awiane la odako omia na onye ohole ever style ko yala mo ye die mai ele ko biara odako be zori nu be piare na over kane orare mo payere ya bakola ya ga agbama ebela oda ye zoinu ye ma over kane ya yuju ye die ma mark no kwa ngozo mara nson ya ehwa odikie ma nyinya kono ku finde nuwa ahyiati ye die ma nyinya ayotia ya sere olle nyinya na gbare we nu mo se no ye munyo ye bomodere ye fa krazin ye gwa kane na nu a oba zo ya hye ahyiati ya ye ngande ya bi ada ne ba oba ye nyinya no don wo enne ye interview ye nu na mo me du ba ansara ya du benyunu ansara mo olo yera ya ya mabe